Pitanje broj 32. Prerafaeliti. Prerafaeliti ili prerafaelitsko bratstvo je umetnička antiakademska grupa koja je 1848. osnovana u Londonu sa ciljem da reformiše englesku umetnost, pre svega slikarstvo i grafiku, uz pomoć zanatske perfekcije i duševnog prosvetljenja. Zbog toga uglavnom religiozne teme, ali i teme iz srednjovekovnih saga itd. Uzor im je italijansko slikarstvo pre Rafaela, odnosno Quattrocento. Članovi su bili između ostalih i William Holman Hunt, John Everett Mille, Dante Gabriel Rossetti i John Ruskin. Tipične stilske odlike su naturalistički način slikanja sa jasnom linearnošću i snažnim koloritom, kao i upotreba simboličnih, ali i erotičnih elemenata i dekorativni efekat. Još 1853. godine bratstvo je reformisano zbog različitih pogleda na umetnost. Ipak je ono, zahvaljujući Williamu Morrisu i Edwardu Burne-Jonesu, koji su im bili bliski, imao ulogu smernice za obnovu primenjene umetnosti i razvoj Jugendstila.